Prije više od 400 godina u Domanović-Kostolačkoj župi živjeli su poznati ratnici i vojvode Miloradović i Hrabreni, vlastelini sa velikim imecima u nekretninama u Stoci. Uslugama u korist Turaka i posredničkim misijama između Osmanlija i Dubrovačke republike, članovi ove istaknute porodice uspjeli su da se visoko održe i u nekoliko stoljeća turskog zemana, da podignu vrijedne zadudžbine, Zavjetnu crkvicu na Olšaniću kod Stolca i kamene sudačke stolice, groblje koje je danas poznato kao nekropola Stećaka Radimlja, crkve u Trijebnju kod Stolca i Klepcima kod Čapljine i manastir Žitomislić kod Mostara. Crkva u Trijebnju spada među najznačajnije kulturno-istorijske spomenike stare Hercegovine. Sačuvala je dragocjeni umjetnički biljeg, životopis iz 16. vijeka sa scenama strašnog suda, raja, pakla i bogorodičinog uspenja. Anonimni majstor bio je nadahnut u svom radu. On je ovdje Svetom Nikoli posvetio svoje divno umijeće, predstave iz života Isusa i Bogorodice, medaljone. Tu su freske i portre ktitora Milisava Hrabrenog. Opjevana nekropola Radimlja bila je u početku porodično groblje Miloradovića Hrabrenih, a kasnije su pod njene mramorove sahranjivani i drugi žitelji ovoga kraja. Njeni stečci klesani su istom onom nesavršenošću kojom su građene i njihove zadužbine. Zaljubljenost u kamen ispoljuće se kod pripadnika ove porodice i u više drugih slučajeva. Motive sa Stećaka oni će prenositi na stubove u svojoj crkvi u Žitomisliću. Tematski motivi na njihovim stečcima govore da su Hrabreni bili stočari i vojvode, odnosno vojne starješine, što su nakon iseljenja postali i na dvorovima ruskih i austrijskih imperatora. Neki od njih su se vraćali iz bijela svijeta da umru na svojoj zemlji. Dubravi u Ercegovini, zemlji materinskoj i miloj nam do vijeki vjekova.
U blizini kamenih sudačkih stolica nalazi se njihova zavjetna crkvica posvećena Svetom Petru i Pavlu. Grubo klesani kamen od kojeg je zidana izaziva asocijacije o profinjenoj lapidarnoj estetici gorštaka iz Hercegovine. Predvorje, koje djeluje kao trijem na stubovima, stečci kojima je poplačano, mala rozeta, neveliki kameni zvonik, prozori u obliku puškarnice, masivan težak zid oko crkve. To su monografski rekviziti Bogomolje koja je zasigurno postojala 1505. godine, kada je ispred nje sahranjen vojvoda Radoslav Hrabren, ktitor crkve koji je za života nije se mogao nagledati ljepote hercegovačke zemlje, pa je protiv običaja zaželio da se sahrani pred crkvom, a ne u njenoj unutrašnjosti. U dubrovačkim poveljama se za Miloradoviće vežu titule vojvoda i župana mnogo prije dolaska Turaka. Velike kamene sudačke stolice na brdu Ošaniću, sa kojih su ovi feudalci sudili svojim neposlušnim kmetovima, danas najrječitije govore o njihovom feudalnom porijeklu. Stolice, po kojima je, kako neki misle, i stolac dobio ime, visoke su preko 2,5 metra. Na jednoj piše Ase 100 vojvode Stipana Miloradovića, a na drugoj strani a ponovi ga Petar vojvoda sin mu. Taj Stipan, sudija, koji bi mogao biti otac svog sudačkog nasljednika Petra, pominje se u jednom dubrovačkom ćirilijskom dokumentu iz 1416. godine. Od Dubrava, njihovog feudalnog gnijezda, do manastira Žitomislića, najpoznatije zadužbine, nije daleko. I ovaj predio je jedinstveno pitom sav u vječnom zelenilu u strani koja je zaštićena od studenih veleških vjetrova, ispod koje se prostiru misirska polja i vinogradi, nekadašnja vlasništva ovog u Hercegovini najbogatijeg manastira. U pismu poznatom istraživaču naših starina, Čiru Truhelki, arhimandrit manastira i poznata ličnost hercegovačkih ustanika Serafim Perović piše godine 1886. Što se manastira tiče, žao mi je što vas ne mogu izvijestiti svestrano o postanku njegovu, budući nema ni na srpskom, ni na slovenskom jeziku nikakvih podataka što bi raskinuli koprenu pod kojom se skriva postanak manastira. A uzrok što tijeh spisa nema bit će u tome što su kaluđeri bjegali u gore i sobom crkvene stvari, pa sigurno i te spise nosili, te su se na taj način i dragocjeni stari spisi pogubili. No, ipak se za izvjesno zna da manastirska crkva postoji od prije nego što je sultan Fatih osvojio Bosnu i Hercegovinu i da je ovo zadužbina Miloradovića Hrabrenih, pošto se u arhivi nalaze 2 dokumenta na turskom jeziku koja sam ja preveo. Ferman za obnavljanje ove crkve izdan je 1566. godine, a živopisana je 1609. godine. Manastir je dograđivan nekoliko puta, a krajem prošlog vijeka dobio je današnji izgled. Prošle godine u okviru stalne brige naše društvene zajednice za očuvanje kulturnih spomenika zamijenjen je kameni krov sigurnijim, bakrenim.
Od svih umjetničkih predmeta od neocjenjive važnosti su dva kamena kapitela u naosu, na stubovima poligoničnog presjeka ukrašeni reljefima životinja, krstom i zapisom majstora iz 1602. godine sa reminiscencijama lovačkih ukrasa i zomorfnim oblicima srednjovjekovnih stečaka. Ikonostas u drvorezbariji predstavlja izuzetnu vrijednost. To je vrijedno dijelo majstora Mihajla iz 1718. godine, očuvan u svojoj nekadašnjoj ljepoti. Carske dveri iz druge polovine 17. vijeka izgrađene su u prekrasnom skladnom duborezu. Načinjene su od teškog hrastovog drveta. Duborez je u plitkom reljefu virtuozno izveden, simetrija je potpuna i savršena. U medaljonima su nacrtani car David i car Solomon, koji na razvijenim listovima knjige pokazuju tekstove svog proricanja. Jedna od ovih ikona, Bogorodica umiljenija, bila je predstavljena na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas. U srednjem polju dveri u arkadicama su naslikani blagovijesti, Bogorodica na desnom i Arhanđel Gavrilo na lijevom krilu. U desnoj uzdignutoj ruci Bogorodice između prstiju treperi žica prediva, a u lijevo je smotana pređa.
U toku svog dugog života na ovoj istorijskoj vjetrometini manastir je uspio da prikupi i mnoge dragocjenosti u knjigama i predmetima kojundžijske izrade. Za vrijeme zadnjeg rata fašisti su najvrijednije opljačkali i konak spalili. Ktitori su manastiru stalno poklanjali psaltire, mineje i rukopise. Među priložnicima manastira ima i katolika, naročito iz Duvna. Hronika stara više od 400 godina veli da je vladika Ananije 1772. godine nakon sukoba sa svojim kaluđerima u pomoć pozvao turskog vezira iz Travnika. Optuženi da odmeću raju, kaluđeri i mađahu biti žestoko kažnjeni od Delibaše, ali se mostarski muslimani staviše u njihovu zaštitu, neke posakrivaše, drugima omogućiše da bezbjedno umaknu. Crkvica u selu Klepcima kod Čapljine posljednja je zadužbina Miloradovića Hrabrenih. Ona je kamen u krupnom kulturno-istorijskom i umjetničkom prinosu pripadnika ove znamenite srednjovjekovne vlasteoske porodice našoj kulturnoj baštini. A sada se u ovo tiho jesenje predvečerje, dok puše prohladna hercegovačka bura, opraštamo od Miloradovića Hrabrenih, iza kojih su ostali njihovi potomci koji su promijenili prezime Kuzmani i prema Skariću islamizirani opijači koji žive i danas u ovim krajevima. Vlastelini u samostalnoj bosanskoj državi, gotovo samostalne vojvode u Hercegovini, spahije za turskog zemana, ruski i austrijski grofovi i generali, zaslužni građani Dubrovačke republike, graditelji zadužbina sa kojima se danas ponosi naša riznica starina, Miloradovići Hrabreni su prije mnogo stotina godina potvrdili istinu o vitalnosti hercegovačkih ljudi i putevima svjetskim po kojima i dalje hode, ali svoju ponositu i kamenitu postojbinu nikad ne zaboravljaju.